ngibona ukugula okunzima phezulu kwempilo yakho egameni lenkosi uNkulunkulu. Yebo, kunjalo Dlamini. Umzimba uyasinda nje impela ukudula la ukhala. Ikhona nje wonke la iyasinda. Umzimba ngisho ukhamba. Kube yinyawo lapha phansi. Hayi. Impela. Futhi umoya ongcwele kumina egameni lenkosi uNkulunkulu wena sokuhamba bathi abagcini bangumuntu angangithi mina uyasetshezwa kahle kahle sikhiphe lansinto eseyikhona ngena ngaphakathi kuwe emzimbeni wakho angazi na uthi uhamba ngale moto ngibona isimo sebhokisi la kule moto egameni lenkosi uNkulunkulu ngigcina ngibona wena umuntu oswelekayo uyazi ukuthi khona into efuna kwenzeka njengesimo samandla la bekumele ugcine ba ngumuntu na ophuthiswa esibhedlela kuthiwe soyablockeka usakhoni kahle uphefumule nje uyathi mina une BP ngibona kuvaleka la ngaphakathi kuwe emakhani angakakho athi ingozi kimi lo muntu ngabe songena isifo sabantu abadala nathi ungole cha akusiko lokho nazi ilwane 8 yola kuye njengamanje ufuna kugcina abesaba umuntu angangibe ngithi mina uvuka inyawo agcina umzimba wakhe wonke angawuzisi kahle ngawugcina umuntu ohlala manje ulele egameni lenkosi uNkulunkulu lo driver lemoto kahle kahle ingagcina ukuthi kufaka kuphi kwezinye izimoto ngendlela osathwa ngakhona ngendlela esihamba yagcina umuntu nayo yabanga ini umkhokha ekubeni ifike kuphi ezandleni zakho egameni lenkosi uNkulunkulu leli cala emuva ekubeni uhliphezele ukuthi ungakhona ukwakha kahle umndeni wakho between wena nonkosikazi wakho kube nekudosisana kahle kahle empeni ubulawa ini le relationship yenu nobabili egameni lenkosi uNkulunkulu angazi uma ngizwa kahle yini khehla lami kunjalo impela uvaleka hayi khona qale ngivalela kulesifuba lesibakhona ntathi la makusuka lapho kwehlela ukhalweni vele lisinde nayo le monto ukhona isithandazana naye waphupha la kuthiwa le monto uyibona isengozini wathi ubone abathwa ngithuka